reka nongere mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza n'igitondo cyiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Ni ku itariki ya 4 ukwezi kwa 4 2025 ni The Heart of Africa TV, aho ukurikirana byinshi bitandukanye mu makuru aba agezweho gatanu kuri gatanu. Tujye kurebera hamwe byinshi birebana n'umutwe wa M23 ndetse n'icyo iri huriro rya AFC M23 bavuga rero ku kuva mu mujyi wa Warikare nyuma y'amakuru yacicikanye ku munsi w'ejo avuga ko ingabo za M23 kuwera ku itariki ya 2 zo ku kwezi kwa 4 zatangiye kuva mu mujyi wa Warikare. Niye mpamvu nyamukuru yatumye M23 iva mu mujyi wa Warikare? Ni ibintu byakomeje guteza urujijo ku ruhande rwa abatari bake, bibaza agace barwaniye uburyo bashobora kukavamo. Ariko kandi hari andi makuru avuga ko mu rwego rwo kugaragaza ko M23 ishyize imbere intambwe y'ibiganiro no kuganira na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu guhosha ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko ikibazo kirebana n'abaturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi bakomeje guhohoterwa. Ikibazo rero cyanatumye M23 ifata iya mbere igafata intwaro ikarwanya ibi bikorwa byose yakomeje kugenda igaragaza ko ari ibikorwa bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Tujye kurebera hamwe byinshi bitandukanye kandi kubirebana n'amakuru agaruka ku ngabo z'ububirigi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo byose ukaba ugiye kubikurikira muri aya makuru ku buryo ubu urambuye. Ihuriro AFC M23 rwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryakuye abarwanyi baryo mu mujyi wa Warikare mu gushyira mu bikorwa ibyo ryari ryariyemeje ku wa 22/2025 muri Werurwe mu kwezi gushize nk'uko aya makuru itangaza. Iri tangazo kandi ryavuga ko rero iri huriro rigiye gukura abarwanyi muri uyu mujyi no mu bice biwukikije kugira ngo ibiganiro by'amahoro byateganyijwe hagati yaryo ndetse na leta ya Congo ku ruhande rwa leta ya Congo bizabe mu mwuka mwiza, ngo bitewe n'ibitero kandi bya drones ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryari rikomeje kugaba ku birindiro bya AFC M23 no ku baturage mu bice igenzura. Ku itariki ya 24 Werurwe ryatangaje ko ryabaye riretse gukura abarwanyi mu mujyi wa Barikare ndetse no muri ibi bice byose. M23 yari yasohoye mu itangazo ryo kwa 22 ivuga ko bagiye gukurayo ingabo zayo muri ibyo bice. Ngo mu ijoro kandi ryo ku itariki ya mbere rishyira ku itariki ya 2 Mata ni muri uku kwezi abarwanyi ba AFC M23 batangiye kuva mu mujyi wa Warikare no muri ibi bice kandi nta mirwano yabaye. Kandi iri huriro ngo ntiryatangaje impamvu yatumye rifata iki cyemezo cyo kuva muri uyu mujyi. Guhera mu gitondo cyo kuwa 3 Mata 2025 ingabo kandi za Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo muri huriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bagaragaye bifotoreza mu mujyi wa Warikare. Bamwe mu banyekongo kandi batangaza ko AFC M23 yashyizweho igitutu iza kuva muri uyu mujyi. Hari andi makuru kandi yavugaga ko izi ngabo za M23 zari mu mirwano ikomeye na Wazalendo, bituma rero M23 isubira inyuma. Umuvugizi kandi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka we rero mu gusobanura ibirebana n'iki kibazo yasobanuye ko abarwanyi biri huriro bavuye mu mujyi wa Warikare no mu bice bikikije mu rwego rwo kubahiriza icyemezo bafashe ku itariki ya 22 Werurwe 2025. Yagize ati rero AFC M23 iramenyesha abanyekongo ko bitandukanye cyangwa se ko rero bitandukanye n'ibiri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga twashyize mu bikorwa icyemezo twafashe cyo gukura ingabo muri Warikare no mu bice bigikikije. Kigaragara rero mu itangazo ryagenewe abanyamakuru ku itariki ya 22 Werurwe. Kanyuka kandi yaburiye ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika ya Demokarasi ya Congo ko niyongera kugaba ibitero aba barwanyi bazasubira muri uyu mujyi. Agira ati rero ingabo za leta ya Kinshasa nizikomeza ubushotoranyi zikagaba ibitero ku basivile mu bice rero tugenzura no ku birindiro byacu. Iki cyemezo ndetse rero iki ngiki kizaba ikimenyetso cy'ubushake kizakurwaho rero dusenye cyangwa se dusenyere ikibi aho ugituruka nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. AFC kandi M23 ikaba ikuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Warikare no mu bice bikikije mbere yuko ihurira na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu biganiro bizabera muri Qatar kuwa 9 Mata 2025. Gusa benshi rero mu bakunzi ba M23 ndetse n'abandi rero bashyigikiye M23 bagaragaje ko batanyuzwe n'iki cyemezo cyo gukora rero abarwanyi bayo muri Warikare, ndetse abenshi binabatera impungenge z'uko M23 ishobora no kuva mu bindi bice yafashe birimo nk'umujyi wa Goma, Bukavu ndetse n'ahandi. Ibintu byakomeje kugenda byibazwaho na abatari bake. Ni speculation zakomeje kugenda zikwira ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza ko rero bisa naho bigaragara ko M23 icyizere bakomeje kugenda bagaragaza ko rero
ibyo irimo irakora ku ruhande rwa bamwe mu bashyigikiye batabyishimiye. Gusa nanone kandi M23 igaragaza ibingibi nk'inzira nziza y'amahoro no gushaka uburyo ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyakemuka binyuze mu nzira y'amahoro aho kuba inzira y'intambara, kuko ku ruhande rwa M23 babigaragaza. Hari andi makuru kandi yagiye ahagaragara nyuma yaho M23 iri kuva warikare avuga ko rero hari abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi batangiye kwicirwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho mu minsi yashize mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse hari n'amafoto yagaragaye agaragaza Ababiligi rero barimo barafasha abasirikare bagenzi babo. Ububiligi rero bukaba bwarahakanye uruhare rwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abyavugwa ko rero buri gufasha ingabo za Congo FARDC, inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kurwanya inyeshyamba za M23. Ariko ibigaragara ku rugamba rero bikaba bitandukanye, binatanga ishusho itandukanye n'iyo leta y'igihugu cy'Ububiligi yakomezaga kugenda igaragaza ko rero nta ruhare na rumwe iki gihugu gifite mu kuba cyakohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru agera kuri The Great Lakes yatangaje ko bwa mbere Ububiligi bwoherejwe cyangwa se bwohereje ingabo kurwana muri Congo. Avuga ko rero byibuze abasirikare 8 b'Ababiligi baherutse gupfira muri territoire ya Warikare muri Kivu ya Amajyaruguru. Muri rero kandi harimo Sergeant Jimmy Louis Flenda wiswe rero cyangwa se wishwe ubwo yakoreshaga drone mu gitero cyagabwe ku nyeshyamba. Imodoka rero y'umutamenwa yari yicayemo akoresha iyo drone yasenyewe cyangwa se ikaba yarasenywe muri icyo gitero, kandi drone ebyiri nazo z'Ababiligi zikaba zaraje kuraswa. The Great Lakes kandi yavuze ko yari herutse gusohora inkuru ivuga ku bijyanye no kohereza abakomando b'Ababiligi. Ivuga ko rero bari hagati ya 300 ndetse na 400 byibuze, kandi kompanye zigera kuri 2 bari bitezweho guhangana n'inyeshyamba za M23 mu buryo butaziguye bafatanya n'ihuriro ry'ingabo za leta. Ibi byatumye kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi Maxime Prévost ahakana ayo makuru, kubera ko rero atari yiteze ko azashyirwa ahagaragara. Mu kindi kandi mu kubyamagana kwe rero Minisitiri Prévost abijije kuri konti ye ya X yavuze ko Ububiligi bufite abasirikare 6 gusa ikindu umurwa mukuru w'intara ya Maniema, naho ngo rero bakaba baroherejwe n'inkunga y'Uburayi nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Ikindi kandi avuga ko rero yashimangiye gahunda ko nta gahunda rero yo kwitabira ibikorwa ibyari byo byose bya gisirikare, icyakora umubare w'abasirikare bapfuye nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho mu bikorwa bya gisirikare biheruka uravuguruza ibyo minisitiri yavuze. Nubwo rero Ububiligi buvuga ko rero ingabo zabwo zihari ariko zo gutanga imyitozo, bagize uruhare runini kandi mu gutegura no kugaba ibitero bya gisirikare byibasiye inyeshyamba za M23 kuva bifatanya rero n'ingabo z'u Burundi na Congo mu bufatanye bwa gisirikare kugira ngo basubize inyuma inyeshyamba za M23 zigenzura uduce twinshi two muri Kivu. Hagati kandi muri Werurwe ngo hari indege nyinshi za gisirikare zavuye i Buruseli zerekeza i Kinshasa, Buruseli zerekeza Bujumbura na Kinshasa zerekeza Bujumbura. Zimwe zabaga zitwaye intumwa rero za gisirikare, izindi zikoreye ibikoresho bya gisirikare nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ni byinshi bitandukanye bivugwa rero ku kibuga cy'imirwano, ni byinshi bitandukanye bivugwa ku mpande zombi. Gusa rero igihari nuko hari inzira y'amahoro igomba gutangira ku itariki ya 9 yo kurebera hamwe ibibazo byose biri hagati ya M23 ndetse na leta ya Congo ushobora kuba byashakirwa igisubizo kirabyo ku mpande zombi. Gusa ku ruhande rwa M23 bagaragaza ko inzira y'ibiganiro ariyo ishyizwe imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose, ndetse ikindi kandi rihuriro rikagaragaza ko ryiteguye kuganira na leta ya Congo, nubwo Congo yagiye itsemba igahakana inshuro nyinshi ko nta ruhare na rumwe rero cyangwa se nta buryo na bumwe izaganira na M23. Gusa aho bigaragara nuko bigenda ibintu bigaragara bisa naho rero leta ya Congo hari icyo yifuza kuba yaganira na M23. Ibiganiro bazaganira na byinshi bitandukanye bazaganira, byitezwe ko rero bitazajya hagaragara mu itangazamakuru n'ahandi, ahubwo rero bizakorwa mu buryo rero bazumvikanaho ku mpande zombi. Kugeza kuri ubu ngubu rero M23 kabigenzura umujyi wa Goma, akindi kandi kaba inagenzura Kivu y'Amajyepfo, ikaba rero umurwa mukuru wayo, naho rero bakaba bahagenzura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Rero hose M23 ikaba ihafite ingabo zigenzura Bukavu ndetse na Goma, akaba rero ari imwe mu mijyi ikomeye cyane ku ruhande rwa Repubulika
Repubulika Demokarasi ya Congo. Kuva rero warekare wumvishe ko ari impamvu zitandukanye rero M23 yafashe, ariko by'umwihariko bishingiye ku itangazo bari baherutse gushyira ahagaragara bigaragaza ko rero biteguye kuba bagaragaziriza leta ya Congo ko bafite ubushake bwo gukemura ibyo bibazo no kuva muri ibyo bice byose bari bafashe ku ruhande rwa M23. Reka rero mbashimire, mbifuriza kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza, mukomeze kubana natwe mukora kuri subscribe, s'abonner mu rurimi rw'igifaransa. Hirya yayo hari inzogera mukandeho aho hose rero kugira ngo mujye mubasha kubona byinshi bitandukanye mu makuru abagezweho. Amakuru yacu nakagaruka.